متاچو ودي سلام كمي تخون خمي اللخم تارحان اللخم قاعدحان مصاخمنا حبشة education احوات كم تلمود كعلتها وزينا بتكرينيا حيزنا لكم قريبنا لنا لما عنتي حانت خبتنا قدستي reports مالتنا unemployment كل شع زين نقرات بزعبا inflation بزعبا سرعتني unemployment recession زين قلات زيادة كتحزون قدستين especially them investors مالتي سلازي يا نابتو ريبورت خن أعطينا أوروب kind of بزح كونفيز له جن نيشتي مساجري مزيكا خنجبر حوات كسب سباز كومنا حصر زبالة فيديو خنجبر خن فتنا. Let's get it done with this a little bit. ويلا قماي مسيعي لو ما بمركم قدمي ويلا قماي مسيعي لو ما بمركم قدمي كرمت حليفو حقاي مزاتوي سعد تسائلو قولوا مش من هوي وراديد مدقو قولوا حملة لامي يمنا نبركو حدوي يمنا نبركو تلك حدوي كرمت حليفو حقاي مزاتوي سعد تسائلو قولوا مش منوي وراديد ملقو قولوا حمرا لامي يمنا نبركو تلك حدمي يمنا نبركو ويلا قماي مسيعي لو ما بمرفكم قدمي ويلا قماي مسيعي لو ما بمرفكم قدمي بس حمرا لامي حدرا مقلا ختاتو واختي يا حمرا شواخي تأتو مراخا ختلا عرم كيف تخول كيف بتأدلا عرم كيف تخول ويلا قماي مسيعي لو ما بمرفكم قدمي ويلا قماي مسيعي لو ما بمرفكم قدمي نقلخنا نخي نبرها بطمة يا خبتي وزاخر محلخة بحبح كوني مراخ زرابي مستقل أخوني حريش خبل مستقل أخوني حريش خبل واسا حمرا لامي حدرا مجازا خطاتشو وقتي يا حمرا مرقي تقاتشو كيس برعدلا عالم كي تخوف كيس برعدلا بوما حمرا لامي بومسا سرحيحة Yep, that's great. Thank you. كرم حوات حصر زبلت صففتي ريبورت إلى خنقبر حوات انتايو لو ما عنتي unemployment داتا ناي ور حمشته صبصاب نيرنا تخند أقداسيو كابتي
فدرالست قبرو زلو مالتي سو نات ريبورت خبلولكم شركن قبرامو لان كابا تبقسنا تنهنا ريفلكشنون يشتكنها بنا مالتي let's start with this one so get it on this Last call on CNBC. We are at the intersection of business. This is not about the super wealthy. This is about the middle class. And money. The people get an opportunity to decide their future. Last call, weeknights, CNBC. Rick Santelli is standing by at the CME in Chicago. And Rick, take it away. Come on, Rick, get it the report, man. All right. Yes, it's the big jobs report. The change in non-farm payrolls stronger than expected. 272,000. 272,000. And if we look at revisions over the last couple of months, we lose 15,000. Now, let's go through it all, shall we? If we look at the unemployment rate, for the first time since January of 22, it hit 4%. Yes, 4%. And if we look at month-over-month earnings, well, month-over-month is stronger than expected, up 0.4%, up 0.4%. Why is that important? Because that is the juiciest increase since the beginning of the year when it was up 0.5%, and the 0.5% was the highest since March of 22. So we're moving back up a bit. Now, if we go from month-over-month to year-over-year, also stronger than expected. 4.1%. That equals March. To find a higher number, you go to February when it was 4.3. We started out the year at 4.4. If we look at the average weekly hours, 34.3, exactly as expected, exactly like the rearview mirror. Labor force participation rate actually moving down. 62.5. The recent high watermark was 62.7. That was last month, and that was the best going back to November of last year. But this number at 62.5 equals February. To find a lower number, you have to go all the way back to January of last year. And finally, what we call U6, or the underemployment rate versus U3, which is the one we talk about, which just popped to 4%. This one remained at 7.4%, where it was last month. But that is the highest level since November of 21. We could see interest rates went up, and for good reason. Stronger jobs, definitely stronger on the hours. The unemployment rate, though, moving higher, I would have thought potentially would have been strong, but it doesn't seem to be able to push back the tidal wave of what wages seem to be doing in job creation. I really want to quickly point out one thing here. When you look at interest rates and you read the papers today or your websites, they talk about the ECB, after easing, is expanding the difference between our yields. That's not true. Right now, before this number, 10s minus boons was hovering just above 170, a 5-month low, meaning the closest they've been basically for all of 2024. Back to the panel and you, Becky. But we just moved 11 basis points on the 10-year. We're at 440 now. Yes, we are. 440 right now. Just to put a face on this, we're still down 10 basis points on the week. We closed last week at 450. Wow. Get 'em. Okay, ናይ ሰለስተ ክሳብ ዝኾነት ኦሬዲ ኣብዚ ጽሑፍ ሳመሪ ክገብራ ስለ ዝኾንከ ኣውለድ ኦንጌራ ኣሕዋት ነቶም ዝርዳእኩም ቋንቋ ሽግር የብላ እምበር ክሊር ኢኹም ኣለኹም anyway ሎማ ዓንቲ ትፅቢትና ከም ተጸበናይ ኣይኮነን look this 272 ሰራሕተኛታት ተወሲኾም ናብ ማርኬት ኣብ ወርሒ 5 so ትፅቢትና ማርኬት ናብ ዚኣ ክመጽእ ኣሕዋት sorry let me change this my screen share I think it's only in one. Right. This as a whole. So the economy data በዚያ ኢና ንጥቀም ንሕና I know ካልኡን ኣሎ ኣሕዋት subscription ከፊልኩም እንድሕር ለኹም ነዚ ዳታታት እዚ ክትሪእዎ ትኽእሉኹም ካልእ ዕለታዊ ዜና ናይ ሎማ ዓንቲ ትፅቢትና unemployment ማለት ኣብ ዕዳጋ ዝወስኹ ሎማ ሰራሕተኛ ብወርሒ 5 ተወሰኹ ናብ ስራሕ ዝኣተው ሰባት ኢና ንዛረብ ዘለና ናብ ስራሕ ዝኣተው ሰባት ወርሒ 5 تثبت ماركت ويقع عداقة خندين تثبينا نرى مثلكم 290 شح طراي سرحتني أول حمش خص خامي بالنيرو كوينو جن ماي جادنس look this حوات كل التميت سمعان كل تنشح توسيقهم زي نقطة بقى very good
for our economy ብጣዕሚ ጽቡቕ ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ ኣብ ስራሓትዩ ብዙሕ ሰራሕተኛታት ኣለዎ ማለት እዩ ገንዘብ ኣሎ ንፌደራልስ በታ ሓደ ወገን ከዓ ባድ ምክንያቱ እንታይ እም ደልዩ ዘሎ ፌደራልስ ኩሉ ሻዕ ሕዝን ኣሕዋት ማርኬት ክጭነቕ ደልይዎ ኣሎ በቃ ማርኬት ስኩዝ ክኸውን ቁጠባ ክትሕት ክወድቕ ዘይኮነስ ክትሕት ኣዝዩ ክጭበጥ ይደሎ ሶ እዚኣ ናይ ሎማዓንቲ ሪፖርት እቲ ንፅበይ ፀንሐ ኣኮርዲንግ CME ፌድ ቱሉስ ክንሪአና ሶ ማርኬት ምቁራፅ እቲ ንሕና በይን ሬት ቆርፂ እዩ እቲ ዕላማ በይን ኢንተረስት ወይ ከዓ ወለዲ ቆርፂ እዩ ስለዚ እንድሕር ከምዚ ዓይነት ስትሮንግ ሪፖርት ይርከባሉ እዩ ቁርባ ኣሸጋሪ እዩ ማለት ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እዩ ክኸውን ዘሎ ስለዚ ንርአያ እዛ ቀዳመይቲ ሪፖርት ባድ ፅብቕቲ ኮነትን ባድ ኦኬ ካልአይቲ US unemployment rate so far ሕጂ በፂሕዎ ዘሎ ኣብዚ ኣይትሪእዋን ዘለኹም ተቆፅሪ ምርጫ 4.0 በፂሕ ኣሕዋት ራይዎ ኦኬ ብዙሓት ኣብ ዝወርሒ እዚ ብዙሓት ወርሒ ሓሙሽተ ብዙሓት ሰራሕተኛታት ተቆፂሮም ንብል ኣለና ሲ ዓዲ ውዕል ሰራሕተኛ ክንደይ ኮይኖም ኣሎ 4.0 ቅድሚ 2 ዓመት ርኢናዮ ዘይንፈልጥ ቁፅሪ ይንህለኩም እዚ 4% ቅድሚ 2 ዓመት ጃንዋሪ ጥሪ 2022 ተራእይ ዝነበረ ቁፅሪ እዩ ስለዚ እዚኣ ብጣዕሚ እንታይ ገራታ ነታ 272,000 ሰራሕተኛ ተወሲኾም ትብል ኦኬ unemployment ዓዲ ውዕል ሰራሕተኛ ኣብ ገዛኻ ናብ 4% ካብ 3.9 ናብ 4% ከይድ ምግባሩ question mark so ኣበይ ዳ ኣትዮም ዘን ኩሎም ሰራሕተኛታት ሰላ ኣበይ ዳ ኣትዮም ስለዚ እዚኦም maybe ኩሎም full time ዘይክኾኑ ይኽእሉ part time ክኾኑ ይኽእሉ ካልእ ክኾኑ ይኽእሉ ኮይኑ ግን unemployment እዛ ነጥቢ እዚኣ ሕዚዋ unemployment ንላዕሊ ገፁ ኣብ ይኸይድ ኣሎ okay so ስራሕ ክፉት ጆብስ ኣለና ከባቢ 8 ሚልዮን ይኾን ተኸፍተ ጆብስ ኣለና እና ዝሓለፈ ኣብዚ ንህለኩም ከባቢ 8.1 ሚልዮን ይኾን ዝተኸፍተ ጆብ ኣሎ still ግን I don't know ንዑድዮም ዘይበቅዑ ኮይኖም ዋላ ስንታይም ኮይኖም ግን unemployment ናህና ናብ 4% ዝያዳ ይኸይድ ኣሎ okay what does this mean እዚ ንፌደራል ብጣዕሚ ጽቡቕ ኦኬ ንቁጠባ ከዓ ሕማቕ እዩ ምክንያቱ ሰብ ክሰርሕ ኣለዎ ቁጠባ ከዓ ብንሕር ኮይኑ ሰብ ክሰርሕ የብሉን ከዓ ሬት ክቕንሱ እንድሕር ኮይኖም ከዓ ፌደራልስ ኦኬ እዚ ሕጂ ናበይ ክወስደና ዝኽእል ናብ ድሓር ሬት ክርኢና ወይ ከዓ ሪፖርት ክንርኢና እንታይ CME ፌድ እንታይ ክብለና እዩ መዓስ ዳሉ ትፅቢትናሲ ካብ ወርሒ 9 ሬት ክቆርፅ ተስፋ ኣለና ሶ እንታይ ክገብሩ እዮም ክርኢና very important ካልእ ናብቲ ናይ ዳታ ክመፅእ ኣሕዋት ራእይዎ ልክዕ እዚ ናይ like ብሰዓት ምኽፋል ደመወዝካ ማለት እዩ ናይ ሰዓት ሲ ትፅቢ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ 0.2 ጥራይ ኣን ኣቨሬጅ ወሲኹ ኢልና ነይሩ ትፅቢትና 0.3 ግን ኮይኑ 0.4 ወሰኽ ደመወዝ ኣብ ሰዓት ተገይሩ እዚኣ ከዓ ባድ ንመን ባድ ነቲ ቁጠባ ከዓ ባድ ማለት ኦፍ ኮርስ ገንዘብ ክኽፈል ኣለዎ ሰብ ደመወዝ ክውሰኽ ኣለዎ ንሰዓቱ ክንዲዚ ኣን ኣቨሬጅ ወሰኹ ማለት ፅቡቕ እዩ ግን ራይት ታይም ኣይኮነን ራይት ታይም ኣይመረፁን ፌደራል ሳይድ ኣይደልይዋን እዚኣ so እዚኣ ከዓ ባድ ሪፖርት ማለት እዩ I'm sorry ናይ ሎማዓንቲ ሪፖርት ኩሉ ዝሕጉስ ኣይኮነን then like wage ማለት year to year ማለት ናይ ዓመት ዝኾነ ሰራሕተኛ ኣን ኣቨሬጅ ክንደይ ወሲኽሎ ትፅቢትና ዝነበረ ናብ 3.9% ክውስኽ ሓደ ሰብ ናይ ዓመት ሙሉእ ማለት እዩ ደመወዙ ሲ like 5,000 እንድሕር ዝኽፈል ነይሩስ 4.1% ክውስኽ ኣሎ ኢልና እዚኣ ከዓ ባድ ብበዝሒ ገንዘብ ክረክብ ብሉን ኣሕዋት ይራእይዎ ብዙሕ ገንዘብ ምርካብ ማለት ንቁጠባ ሕማቕ ማለት እዩ ብዙሕ ገንዘብ እንድሕር ረኺብካ ብዙሕ ከይድካ ስፔንድ ክትገብርካ ስፔንድ እንድሕር ጌርካ እንድሕር ሓንሽሽካ ቁጠባ እቲ ላይክ ኢንፍሌሽን ክመፅእ ማለት እዩ ነቲ ኢንፍሌሽን ንምቁፅፃር ካልእ ኣይኮነን እዚ ኣሕዋት እዚ ኣብ ጥዑይ ማርኬት ኮ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ነቲ ኢንፍሌሽን ንምቁፅፃር ማለት so ሕማቕ ሪፖርት unemployment rate ጥራሕ ሓንቲ ገድ ሪፖርት ማለት እዩ according FED ዘለኹም ማርኬታት ዘለኹም ማለት እዩ ኢንቨንተሪ ባዕሉ the wholesale inventories ነለኩም 0.2 ነይሩ ናብ 0.1 this is good inventory ውሕድ inventory ሎ ማለት እዩ ያ ክውሕድ ኣለዎ ክጭበጥ ኣለዎ so to be said that ናብዚኣ ክምለስ ኣሕዋት እዚ በቃ ሓደገኛ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ካ ሪቫይዝ ገይሩ 175 ተባሂሉ ነበረ ናብ 165 ኣከባቢ ሪቫይዝ ገይሩ ሎ ፅቡቕ ምናልባት እዚኣ ናይ 272 ካ ሪቫይዝ ትሕር ገይራ ናይ ወርሒ 6 ሪፖርት ክንሪአ ኢና so እዚ ንምባል እቲ ናይ ማርኬትና ወይ ከዓ ቁጠባና እንድሕር CNBC ክንከይድ እንድሕር ኮይና እዚ እንታይ ገይርዎ of course well S&P is okay ተላ ሕጂ እንታይ ገይሮ መስልኩም okay ያ ፌደራልስ ሬት ንሎንገር ንነዊሕ ከም ዝሕዝዎ ተሰማሚዑ ኣሎ ማርኬት በቃ ሒዝዎ ኣሎ ናተይሉ ትፅበዮ ኣሎ ፀገም ኣይኮነን ኢሉ ንለኩም ስቲል ግሪን ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ እንታይ ዳ ኩለን they are okay ማለት ሲ of course ተስላ ቁርብ ሽግር ተፈጢሩ ለኩም ትሪኦ ዘለኹም like what bitcoin is about 69 it's a little down ማለት እዩ yes treasury bonds ካ
about 4.4 እዚ US treasury bonds ለሚከድ ምስ interest rate ና ቀጣት ኸይዳ እዚ ኣሕዋት ምክንያቱ ሓጒሱ እንታይ ኮይኑ ዘሎ ሕጂ ኦኬ ያ ብዙሕ ሰብ ኣሎ unemployment ብዙሕ ሰብ ስራሕ ይቆፀር ኣሎ ስለዚ ፌደራል አክሽን አይወስድን እዮም ሬት አይቆርጹን እዮም ዝብል ከዓ ትሬጀሪ ቦንደስ ና ከዓ ተሓጒሱ ማለኩም ሽድ አፕ ፔሮል ታሽም መስኮነ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ከዓ ሓደገኛ እዚኣ ምስ መን ያትኸይድ ምስታ ሬት አፕዴት ተሕዋት ሬት አፕዴት ያትኸይድ ሶ this is ሕጂ ሬት ና ሃንታ ኾኒ for sure is going to add like ቀያሕ እንድሕር ኮይና አድ ወሲኻ ትርኢ ኣለኹም ትማሊ ከባቢ 6.99 ነበረ ናብ 7.15 መጽ ሶ ኖርማሊ እዚ ማለት ሲ ያ ከጋጥን ከም ዝኽእል ሕጂ እንታይ ተስፋና ቁርብ ካ ዳውን ገይርዎ ኣሎ ግን let's make it what happened what is CME Fed what told us what to say all right my friend እዚ ዕለታዊ ዜና ክሳብ ዝኾነ ድሕሪ 4 መዓልቲ ክመጽዮም ናቲን ኣብ ጁን 12 ወላ ሓንቲ ከም ዘይገብሩ for sure እዚ አንፈልጥና ኣብ ጁላይውን ወላ ሓንቲ ከም ዘይገብሩ ንፈልጥና we need to cut that rate 91 አይ ሰፕተምበር ተስፋ ነርና እንታ ኸይና አላለ ማዓድ ሰፕተምበር ተቀይራዶ look this 57 ነራ ዚያት ማሊ ትሪኦ ኣለኹም 57 ነራ already 0.25 ቆርጥ ተስፋ ነርና በዘንክ ናይ ሎም ሪፖርት ባክ ናብ ዝተመሊሰ ማለት that's okay احواتي just normal market ግን እቲ probability ዝክትመሃሩ ክንፈልጦ ስለዘለና stock market investors ካልካል ክፍልጥ ስለዘለዎ ጥራሕ እምበር ያ ሰናበ ከይዳ ትሪኦ ኣለኹም መስከረም ዝነበረ ትጽቢትና መስከረምን ሲኢና ሕጂና ኣብ ኖቨምበር ከይዱ I know ቅድሚ ኖቨምበር ከም ምቁራጽ ከም ዝጅመሩ you know what election year my friend ምርጫ ዓመት ኢና ዘለና there's going to be a lot of big fans ኣብዚ ሬት ካት እንተ ዘይጀሚሮም ወይ ከለ እንተ ገይሮም ትራምፕ ተመጺኻ እንታይ ዝብሎን ዘሎ hey Jerome Powell I'm going to fire ይብሎ ኣሎ fire ገብረካ ይኻብ ስራሕካ ይዝብ ዘሎ ስለዚ Jerome Powell what are you going to do let's see what happen so to be said next week it's a big data khallwana next week is the most important like is kullu zi data khoriena malati consumer price index where ga CPI so zi inta kmarhana izi ndhir ጽቡቅ ሂብና ህዋት እዳዝ ማረ ናይሎም ማዓንቲ it's okay ምክንያቱ it's okay ዘብለሉ ምክንያቱ እንታይ ይመስልኩም እቲ unemployment rate increase ምግባሩ ጥራሕ ይኽእል I know እዚ revise ክኾኒ maybe part time ክኾኒ ይኽእል እዮም maybe something እዚ ካ ኖርማሊ ወላ ሓንቲ ክሕዘካ ይክእልን እዚ አግን most important ያ አብ መኻዳ ካለ አብ next ዕለት 12 ዝመጽ ረቡዕ ዝመጽ ሪፖርት እንድሕር ጽቡቅ ኮይኑ ናይ ኢንፍሌሽን ናይ ዝቕባበና that is the best so no matter what እዛ ትሪእዋ ዘለኹም CME Fed ናብ 11 ወይ ናብ ኖቨምበር ነው ወራ 11 መጽ ዘላ ናብ ዚኣ ክትምለጽ ያ ናብ መስከረም ገጻ ክትወራ እንድሕር ጽቡቅ ሪፖርት ረኺብና ማለት ካብ ትጽቢቶም ላዕሊ so to be said እዚ ዘሎ ሕዋት ናይ ካልዋል ሓንቲ ይብልናን እዚ ናይ report na daily report حساب ዝኾነ ክነውይ ይብሉን that's all we have stock market is okay still doing great nothing will happen ولا ሓንቲ ኣጽኒዑ ወይ stock market okay yeah interest rate አይወስኹ አይቁንሱ that's fine coin lot so ትጽቢት ምድሕ ሽግር ይብሉን we don't do that Nvidia is one of the Nvidia is like overbought stocks guys Nvidia is like moving up I think so Nvidia is like it's going to be second or third Nvidia is like mover I think so let me see market cap of companies what is Nvidia is right now well still yeah it's close to 3 trillion my friend look this Nvidia is going to pick man for sure it's gonna pick na Apple كتحالفا خم زري أزلهم مالتي it's like حدا شحن كل تميزين شدش نحنتي الشر الله مالتي so it's gonna be number 2 like almost the same like can they billion with the short زلهم مالتي كاب Apple so Nvidia is moving up my friend I don't know why it's like this is ridiculous all right anyway let's see what happened if there is anything and then congrats about Ethiopia تمناي welcome corp كلا أجهزة interview تسوي عزلهم كا we are so happy we got notification مثلا كلتا سلسة قال لكم نعسر شو منتج قال لي ابن بزحات بيوس يا اس interviewات بس حلونا welcome corp وكحقصكم okay that's all we have guys let's move on report زينا news daily مالتي thank you much respect all right bye bye